Animal Hospital izbacio novi update i mi ćemo ga igrati, ali what the fuck is? Prema što počnemo run, kupit ću sekretaricu, jer neću da igram sa običnim klesom. Nećete sve vidjeti od početka, zato što nema potrebe da vidite. Početak igrice je uvijek isti, ali postoji jedan novi NPC koji ću vam pokazati i njen novi quest line. Prvo dva pacijenta su uvijek normalna, zato možete da ih pustite bez gledanja. A u drugom shiftu prvi pacijent je uvijek anomali, ako niste znali. Naravno, neću vam pokazivati sve stvari, jer nema potrebe. I bio sam u pravu, uvijek je prvi pacijent anomali, ali gledajte sad ovo, šta ćemo uraditi. Nećemo imati toliko para, ali mi ćemo uraditi ovo da možemo da check-inemo patiente. Da bismo mogli da dođemo do questa gdje dolazi naš novi karakter. Zato mi ćemo ubacivati i anomalije da bismo spustili ovaj check-in patients. Da bismo speedrunovali malo. Opet ovaj brat! Inače, ako niste znali da vas ne jumpscaruje ovaj, držite kafu u ruci i pitajte ga da izađe. I gledajte sad ovo. They drink the coffee and seem to calm down. Brat je kao Barney! Šta ćemo mi uraditi da bismo speedrunovali naš run? Jeste ove samo ljude koje imamo trenutno, da ćemo im pogrešnu stvar. What the fuck? Bad monster me uhvati! Plaši me, brate. Nisam očekivao tako brzo da bude anomalij. Ok, bruises and dry dyes. Znači, bratu treba IV. Gledajte sad ovo, mi ćemo samo ovo odradimo. I brat je mrtav, i plus je anomalij, i plus ovaj. Ovo ima fever, znači njemu treba bandage, brate. Ok, brate, evo ti, da ti bude bolje. I ovaj lik je normalan. I dobro došao, brate moj, ajde da te healujemo. I bit će sve dobro. Zašto si se pokakilj? Da, čuo sam ako si neko pokakilj, ako uzmeš cough syrup i klikneš na ovo da će duplo brže biti. I jeste! Eto, da znate ljudi kako možete ta zelena govna da očistite. E da, Bad Monster! Vidite ovo, drugari. Uzmemo maple syrup i priđemo Bad Monsteru i gledajte sa ovo. Brat je samo bio žedan. Ovo je monster, znači za ovo ćemo samo uraditi. Respekt. Barney! Barney hoće kaficu. Gdje si, Barney? Čekaj, brate, da ja popijem malo kafice. Evo je, Barney, gotova kafa. Izvoli, brate. Ništa, Barney, aj beži. Samo zezate mi kamere. Majmuni jedni. What the fuck? Neko se pojavio. Pojavio se onaj anomalij, ali nisam ga video. O, Troki! Gde si, bato moj? Ja sam sekretarica, ja ne znam ko je anomalij, ko nije. Moj posao je samo, brate, da vas sve primim. What the fuck? Barney, tek si došao! Can I get another coffee? Barney, ja možda sačekaš 10 sekundi. Jel nije problem da sačekaš? Evo ga. Samo ja malo popijem, Barney. Da, ako niste znali, ne morate dajete punu kafu Barneyu, samo mu dajte gutelj kafice, brate. Brate, ti si normalan! Dobrodošao! Jao, majmune jedan, iskakilj si se! Idemo, brate, šta nije u redu sa tobom. Aha. Krvariš, Kanađanin si i sav si povređen. Znači, brate, treba popij jedan brufen. Okej. Da, ljudi, kupili smo i pištolj. Ovaj brat nije normalan. Mislim da ovo nije brat. Ali gledajte ovo. Šta ćemo da radimo? Znači, ovdje piše check-in patients 2. Gledajte stao. Check-in patients 1, gledajte stao. Speed run, ljudi. Anomalija ta. Da, doktor se inače promenio. Doktor je sad mnogo drugačiji, ali gledajte sad ovo, drugari. Sad ću da vam pokažem kako ovo da speed runujete. Pogledajte ovo sad, drugari. Sad će vam je da dođu. Kako da speed runujete ovo, drugari? Pa, izvadite pištolji. Bum. 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 Okej. Izgleda smo ubili jednog dobrog pacijenta. Izgleda smo slučajno ubili jednog običnog pacijenta. Ne! Ok, malo sam pogrešio. Sad ćemo se vratiti tu gdje smo bili. Gde si, Kuro King? Kurkljalj King? What the fuck? Čekaj da ti pokažem, brate moj. What the fuck? Brate, čekaj da ti pokažem ja nešto. Evo ti moj skener, brate. Room 3. Brate, možeš samo ideš napolje. Evo ga naš žedan, brat. Ako niste znali za ove, kako možete da sredite njih, ove iz Meka Kamiliona, pogledajte ovo. Samo, brate, iskoristite fire extinguisher. Ok, vratili smo se na isto mesto. Ali sad imam bolji plan. Ovdje ću da ih upucam. Jer ovdje ako ih upucam, onda sam bliže kantama. I ne mora da jurim. Gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. 1 2 3
4, 5. Ne, da ga ubijem! Ne! Okej. Samo sam dvojicu ubio. Ok, ljudi, ja neću se zezam s ovim. Znači, svaki put kad mi dođe ovako bolnica, ja ću lepo da odradim misiju kako treba, a ne da se zebam. Jer opet sam se zeznuo. Ako niste znali da za Death Ritual samo ovo uradite. Ovaj ran ide sve teže i teže. Da, inače, ljudi, ako niste znali za ovo čudovište gore, ako imate eye drop i samo mu date, sve je super! I sad se brat ne ljuti. Možete da ga gledate. Uiii. Ko ti je rekao da smeš da počneš ritual? O, doktore, nisam vas vidio tu. Možemo da pričamo? Oh, hello. Zdravo, doktore. Don't mind me, just taking a break. Long shit. Shift! They're all long lately. I like to sit with mint tea nights like this. Only that thing settles me anymore. It's quiet tonight. Too quiet. Šta to treba da znači? Something terrible happened here. Happened here long ago. I want you bore with you. A zašto? There were others before you, before all this. Okay? I haven't been the same since. Part of me never came back. The corporation, they saved me. What was left of me anyway. I work for them now. We all do in the end. Once the research is done, everything will be better. No more patients, no more nights like this. You'll see. Everyone will see. What the fuck? Nije tu Officer Duckman, Barney nije tu. Nije tu Barney Officer Duckman, ja ne znam o čemu vi pričate. Naš brat Barney je dobar. Yes! Coffee machine! Vidite koliko kafe imamo, ljudi. Imamo kafe da se useremo, brate, bukvalno. Oh, ljudi! Liz! Hi, my name is Lisbeth, but you can call me Liz. Evo ga novi karakter! I used to work for Animal Corp's news channel, but I was fired. I had a huge scoop, but they said it was fake. I know! Take my UV camera, okay, and snap a photo of Hero Park with it. Will you help me with this? Hoću! Hero Parka moram da nađem. Thanks! The UV camera is special. It can see things that are invisible to us. Kao duhove! Remember, they need to be at the check-in window for it to work. Now I need to go. See you soon. Viđamo se, Lisbeth. Znači, Hero Parka treba da roknemo. Opa! Lisbeth nam je uzela UV kameru. Respekt! Znači, moramo da nađemo Hero Parka. Čekajte, ja da zapišem to. Ok, brate, imaš appointment, ali kako se zoveš? Yuki Tanaka. Čekajte da uzmemo sliku Yuki Tanake. Brat je cursed. A to sam znao da je cursed. You wasted the photograph. I cannot trust you with this anymore. Goodbye. Sve ću da vas pobijem. Moram neko da ubijem. Oh, what the fuck? Doktore, šta se dešava? Doktore! Greetings. Nešto šapuće, ne čujel? Is everything in the box? Nice to hear that. About that, I hope you guys can clean up the hospital soon. Oh, direktore, šta je u toj kutiji? Respekt. Nisam znao da ako uzmem fotografiju da će da se naljuti. Ja sam mislio da smem da se igram s tim. Au, brate, zajebao sam ceo ran. Au, brate, ja sam izgoreo što mi se naljutila ova, a nisam znao da ne smem da uzmem sliku. Kako sam uopšte trebao da znam da ona samo ima jednu sliku, brate? A zbog nje smo samo igrali. Nećeš ti, majmune jedan. Sada ću vam pokazati šta se stvarno dešava u ovom updateu kada uradiš quest kako treba.